Kiagago no githiete na mbere na kuba mwena wa Embakasi kuria mutino wa mwaki urahanikire. Aingi aria marahonokire magikinyia kuo kwiyonera ngero iria iragerirwo ni mwaki ucio. Kiria kiri meciria-ini mao ari uria mwaki uyu wambiriirie na makiambiriria kura, angi magithie guteithia endwa ao na niho magiriire nguraro cia mahia. Ngioya ikinya ria guthie kumariria tondu ni ndwaine nao, ngimoria kana ni moete ikinya ria kuhura thimu kuria kwagiriire nigetha tondu ngasi yo ni naruta muno. Makinjira ni mahurire thimu nio metereire andu acio moke. Riu hindi yo metereire andu acio moke. O uria thiku irathie noguo muigana wa andu aria mari na nguraro irongerereka, amwe makirikana metharire ni kumaka na maronaga mahia maria mari namo thutha-ini. Ni uramenya mwaki ucio na kuria ni kuo rauma, no gatagati hara twari gatagati wa mwaki na mbere kwari mwaki. Riu ono kiura urora uthiete uri o gatagati wa mwaki. Hau niho twambire tukiuranwo, nie ngithie ndugirire ku mwaki-ini nake ngitiga anumirire no ni agwire. Hau niho ndacoka wahwa niho ndamukorire ngimuona nake riu ni ahite, nie na ndiugaga ni hite. Ndio nilichukua hatua ya kwenda dispensary, wakanihudumia, wakanipatia madawa, nikarudi. But hiyo jana wakati masaa inasonga ndio sasa huku kulikuwa kuna fura mpaka chicho sasa likajifunika. Tulikuwa na anko masaa ya jioni, explosion ikitoka, alikuwa kwa nyumba. Vile alitoka nje ni kama hiyo joto ilimlemea, kaanguka chini, tukamkimbisha hospitali Kenyatta, lakini tumempoteza leo asubuhi. Family nyingi ciambite kambi horo-ini ya muingi ya Embakasi, amwe magicakaya, angi metereire riboti cia endwa ao aria metharire hamwe no makiuranwo. Riboti ya ruhonge rwa mutharaba mutune ikionania andu matanyihĩire 14 aria matari maronekana. Tunataka tu watu wajitokeze, wale ambao walikuwa kwa manyumba hizi, hata wenye wamekuwa ina panic mode wajitokeze, majina ziandikwe, kwa sababu tukikujua ndivyo tutakusaidia. But kama hatujui penye upo, kukusaidia itakuwa ngumu sana. Honge itiganite cia wendi mwega ni ciambiriirie gutwara uteithio wa irio na indo ingi cia mahuthiro, ona gutuika kuri nao marateta ni uria mihango ya kuheana uteithio iratwarithio na mbere. Tuko wengi, hatufinyani, juu kuna space na kuna mattress zinatutosha, kitanda, mattress, blanketi, hatusikii baridi, tuko sawa. Kama ni kusaidika utasaidika kama ulikuwa unalipa nyumba rent register kwa nini hiyo tena, na hiyo landlord hakuwa ameregister nyumba yake. So kufikia sasa hatujui tutasaidika kivipi. Tunasikia huko wamehost sijui over 60, but hiyo hatujui. Ciuria iria ikari mari nacio arikana ni makurihwo hathara iria matungitio. Kwa muhiano itangi riria riaumire ceceni-ini ino ya kuihuriria ngasi na guthie nginyagia thito-ini ya Ngora iria iri mita itanyiheire 150, kuria nginyagia riu ndogo no ironekana, ene kuo marathio na mbere na gutara hathara. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.